Bata kungithi wena vela umuntu lokuthanza tindzaba kakhulu. Nangu lephepha li hamba ufunze lephepha yakho. Ujabule ufunze leti ma-story takho vela ngulo umuntu uthatha tindzaba tabantu. Ngiyabulele bani ngani manje yami. Bathatha ngiyambulele. Oh, mina ngathi angaze ngifunze ngolo kufunza nangitshwala futhi. Nangi letshwala phepha yamatshwaleni. Wena vela singibavalisa bangani bami. Yebo mama. Khulu nawo. Lami le nto bengasi right. Why? Kwenzakalani? Engala ekhala lomunye umlungu. Umlungu? Lo mlungu difficult lo yana. Difficult? Sho ukuthi mina ngisi difficult ngiyajabula ke. Wena uyanglalela. Ufuna abangani labafana nawe. Nawe uthi jump, uthi wena how high. Yabo? Uyayivele? Yeah, ngiyakuva mara lokho sina ngithi jump, ngihlahlela amehlo. Usuka ngibukani vele ngoba ngiyasho ukuthi ngifunani. Cabanga. Mara kwenzakalani itolo ngicocela phela. Umlungu uthi ngeke umtlilela ngalana. Egigini. Yeah. Yebo egigini? Gigi ya. Egigini lapha ehotela yakhe. Yebo papa. Ngiyayiva. Ngifika lapha hey angikho happy man. Bengekho okay. Bengekho happy. Kude ngisho nakunye lebe ngidzinga. Lengu requestile. Usuka lapho uyahamba. Ungishiya lapha endlini. Ase umbuto wena bocabanga ukuthi kufuna ngene njani njengoba yena aphuma wahamba angakendle letindo lengisimina katene. Yo. Ya nayo ke inkinga. Kahle ngikubekisele njengawe. Angisuke ngijele ngasilapha endlini ngesixoxa ngisho. Yebo mama. Then wena wangilalela ngisho. Yebo. Seven ke kuzowena ukuthi ungilalele utholakala itolo sofuna le stop improve. Wena njani? Utifunile ngithi funile shame. Watithola ne? Ngitholile yebo ngiwakhephile. Lokuchaza ukuthi itolo indlela ebeyifuna ayene njengoba ngisana ngivula lapha endlini. Ngithola khala libhungana kunamlunga kunani. Bekufuna ngiphize ngivule lo mnyango ngibuka onke la makamera ngikhuphuke ngetulo ngamtholi then ngiphize bese sengiyaphuma futhi ngikhiya lo mnyango asinaka byangala lento nakavula abone kuyahlangana nalolu lefana lahlangana lamelo enhlikiyo i-proof phela leyo ukuthi umuntu nakakhuluma mara afuna inomendela uqinisile uqinisile kuyabona nyalo madam speaker madam ref angasendlini mina sixoxa ngomlalela. Yeah, hayi ukukhuluma ngiyakuva nama ngisinami ngifunzile Dolly ngabe kunasixoxa endlini uyashiya vele sala endlini angisiba ususu ushiya la uthole khona. Yeah, mara angafaka inyoka phela endlini tami wena sisi. Bye bye.